And then some more kwaba do Badwan TV bedroom health tips so komo bi a wo party wo apomdi mu nsam no ye nche semenum ni awie na me hwe so mo follow ye na chene de onya so emfa so na wo twen komo skin care ye di nkomo no bebre ne no ye behwe complications a wo ho nti eni ho kwan se wo obatan nku a wo de sra no eni kwan se wo de sra umma ise esa de em se sunsun so na wo de ma no from nkuraba betra no so saa tiene Dr. Here the boy na eti adwom endpoint homeopathic clinic na daroma ene de ebro dog emo kwaba ne na wasen so emre ni adaje a de kire yade ise ye pese ye complications a ewo ho me bleach me ba ehun sunsun so na ye de o bleach wo ba no okay well mama kan me say wo panin ni mpo no ye nya anka men bleach wo skin na men say wo honam no e color no na inkola no de senia wo kan ye no se wo start free inkola brema na trese sa kola no benya 40 years ana 50 years ana 60 ana 80 ana 90 years na trese from inkola brema wenya 2 years 3 years 4 years no woman 90 years of problems ana 80 years of problems with ne honam no inti a problem omo betumi anya ne aye no skin cancer no se cancer of the skin enya ade a e shada ye common e wa bibifo mu because ye black skin ye protection from melanin ne ade e wo ye honam now so the moment I start bleaching no na trese wo yi sa protection no na wo chances are de benya cancer no na akosro into skin cancer ye ade a edikan afi nso hu se ebia akwala no afi omo skin no hu se ye wo veins e wo ye honam no eni veins ye pipes a moja no enam mu e wo ye honam na eni ube hu se afi di akwala no nam ho a ni nyina draw a obi atumi hu honam ne nso e be ye thin ana esan se we bi afri so ne nti no e ba be ye thin bibi kakra akwala no obetu opra obeblidi obenya scar tan etoda bi mpo a healing nimpo etumi ebeye problem ema omo esansa bleaching ya akoso any skin damage ana honam na asay no so obeye operation kra na you can imagine senia honam no ebebra ansa na healing no akoso enti no me bone tofa we problems ni teach you any skin cancer no afenso no obo betumi anya say at a point say na nso oben ni ade a akra keto na so be ye ne ha na omo knuckles no wutimu se bi o ha na ye black ni ade enti na yesa na omo ko nipa mu a obehu safe na omo ferry because omo drew point we bi a wo start ye na wanya be 2 3 4 ni ade but when you drew adolescent age na so ohwe ne ho na ohwe ne classmates a omo bleach otumi hu say difference wo na otumi hu say bi a we sa na so oben ni ade ne omo betumi associate no ni ade ama no image problems and self confidence problems onam nipa mu a na afi ode ne ho tete ni ade obi wo ho a ontumi nhye skirt edu ni kotodwe esanse ni kotodwe ni mbechre ni na ho nyina ebechre atada bia ohwe nipa nan a esi form ene sene ahonam ya yeyi a difference wo difference wo enti eyem kwade na ye ka ho asem enti se wa hwe na akoma akra no nku bi anu wonten sam na bi anu wonten a we na ede ebre no na se wo mpe skin cancer bia anu ne ade a so nkura de dog se obe prefer se nkutu ana nkutu ana nkwala nku ni aye bia embleach bia ma no munim wodwomo omunim de bleach omunim de embleach se wo nya sure to nkuto bi ana se petroleum jelly bi na faye na fasasha akola sa me sure so omu de sra ma nkura no we de ne color bibia hu say any da ho kama kama ya na de bia sra wanim ne utire hu okay ana opayin so abay nkuto ize wano ebeko utimi ebeko ana nuane nuro wo mu a eye a eboa ema honam na eye kama etwiwi ne nso ye kama Timisro ha honyame adom ye bibia bi ha pra no na ma ono ne color wo de bae no mfanyini no nyina ne ono aso na adwo bo so ye de anu waye ba ya wo fo nye asede e wo ba de nso mi ehwe ne ye e bia wo dwen ne fem nso hu sunsanso no e de do so e da in point ase 0244867068
na me ya Adom ochina nso kan ho ye ntoaso